ndavuga nagasuzuguro k'abadayimoni koko umuntu usenga Imana ukijijwe nkorera Imana nsuzugurwe n'imbeba kuko zinsuzugure bigeza noneho yageze hejuru yirimo guhema hari n'iguhimika kunyari ukareba ukavuga ati noneho ngeze aho ndangije ngera mitangura ikinini ni karitsiye ni nyinshi pe kubyo zaga no kumata ukavuga nti izi ntago ari ibyo n'abandi ari ikibazo ariko arabico uri muriwe. Haleluya. Rero abantu benshi usanga mu ngo twubatse nabi kubera kuraba abagabo mugana goma yakubwira ibanga ry'ingene basengera umugabo. Haleluya. Umunsi umwe bigeze kuntumirana mu rugo ati aha mu rugo nibicika niyumva uyu mugore nazanye nanje umugabo nabati nanje hani ngorane uyu mugore si umuntu nabyatumviriza rero nuko bimeze ate wa mugabo we sohoka arasohoka mbwira umugabo tumviriza rero mwarakoze mariage atego mushamu bikazangingo tubaha turiko turabahezagira bubakuru umukundane hanyuma muze musengeranire hama mwubahane ingingo zitatu z'urugo. Ndamubwira tumviriza rero ngomba ukura amaso ku mugabo igihe cyose mu gitondo uzuvuga ati mwami ndagushimiye ko wampaye umugabo mwiza ankunda gusumba abandi aha ariyumvira jewe gusa ndabyatuye mu izina rya Yesu. Atumviriza iryo isengesho ryo ku murango no mu gitondo no mw'ijoro ntabi sindakubwira ibindi. Sohoka umugabo injira ati haleluya umugore wawe afise amakosa ya ati nayo ko Yesu nako ndara ibibazo afise mu ko ndabizi ko Satana haje akwereka ko umugore ari umugore ntabari. Haleluya. Atumviriza umugore wawe uramukunda kije ngomba ko twubakanye ati mwaragize mariage sawa umvize mwe nzohora usenga wa mugabo mu gitondo uzumwandike message ugeze ukaza ati ndagukunda hanyuma rero kukaza uzondera kanya gatonya uvuga ati mwami ndagushimiye ku mugore wampaye anyubaha ankunda gusumba abandi bose nta bandi akunda atari jewe gusa. Haleluya. Amen. Ivyo bintu gihe uri kurabikora ubu uri kukwegera umugore mu rusenga adashobora kwikuramo bempo tubube yarafise asanuka gukunda asanuka yakwitayeho nimenye ingene bigenda mu gicuriko uriko waturi ku Imana ibona ubwo Satani no kwereka ko umugore ari mubi mugari Imana mu kubona ku Imana ibona yaguhaye umugore mwiza. Yesu ashimwe cyane. Imana ibona yaguhaye abana beza mugihe bariko barabibigaba hindura isengesho uvuga ngo mwami Imana aba bana ko wabampaye ari beza wabampaye kugira ngo bagukorere ubareke baguma yagenda mu byabo hanyuma mwijura ati haleluya ko wampaye abana b'abakozi b'Imana ko wampaye abana basenga sinzi ingene bizogenda umunsi umwe azonywa inzoga yumve ko ari mbi. Haleluya.